giharibwa muri izo transfer zigiye zitandukanye. Nabonye ekipe ya Paris Saint-Germain rwose nayo yongera kwibutsa Donnarumma ko ibyo ariho yigira zana ibintu byinshi cyane byo kudashaka kumvikana no kongera amasezerano no kwigumura ngo bamwongera amafaranga. Bamwibukije ko witwa Lucas Chevalier umuzamu wa Lille ukiri na muto cyane imyaka 23 ari mu muryango rwose winjira mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu minsi ya vuba cyane ngo ashobora gusinya. Uwo bita Donnarumma arabizi se Chevalier mwe mureba cyane n'Abafaransa. Yabaye umunyezamu ni muzima. Yatuye nk'umunyezamu mwiza wa champion. Ubwo Donnarumma yagize yatwaye champion ariko uyu nguyu niwe waje muri equipe nziza Lucas Chevalier. No munyezamu mwiza. Donnarumma arimo asigaranye umwaka muri Paris Saint-Germain kandi arimo arabaka amafaranga atagira ingano ku mushahara basanzwe ahembwa 12 ariko ari kuvuga ko adahagije yifuza zikabakaba muri 15 ku mwaka. Ariko Paris Saint-Germain yaravuze ati rero ntago twakongera gusubiramo situation nk'iya Mbappé ngo umuntu atugore tuganire nawe bigorane cyane dupfa amafaranga. Baramubwiye ati rwose ni wumva utugoye iyi samu zigendere. Ariko andi makuru akavuga yuko nyine yari arimo atinza diro nyine anagorana kugira ngo arebe ko bakongera agafaranga. Ariko Fabrizio ku mugoroba yatubwiye yuko Donnarumma yatangiye gutekereza kuguma muri Paris Saint-Germain kuko kuva muri iriya projet nanone ugiye kureba ama equipe yandamushaka. Nabonye za Man United, za Agarutse, za Chelsea. Ntago ntekereza ko projet zaza ari nzima cyane kurusha iza Paris Saint-Germain. Ariko Lucas Chevalier tumva we na Lille baramaze kumvikana miliyoni zikaba hafi 40 kumukura muri Lille mu Faransa. Myaka 23 mwaka ushize yinjijwe ibitego 36 byonyine muri match 34 agira clean sheet 11. Umunyezamu mwiza. Imibare yose yumukije umuntu bita Donnarumma kuko mu minota 3389 mu gihe Donnarumma minota 2274 wareba kubijyanye na saves afite 76.9% kwijana mu gihe Donnarumma ari 46.9%. Imipira yo mu kirere 47.5 mu gihe Donnarumma ari 18.8. Hanyuma kubijyanye na passing accuracy yakoze pass kuri 31.3% kwijana mu gihe Donnarumma ari 41.9%. Ugiye kureba ibijyanye byose n'imibare watekereza ni nayo mpamvu yanamuhize ku kuba umukinnyi w'umwaka bakina mu izamu. Paris Saint-Germain irashaka kumusinyisha cyane muto wa 23, Donnarumma afite 26. Donnarumma nibyo yarabafashiye muri Champions League kuko hari ahantu henshi yakoze amasaves akomeye, Liverpool, Athony, Arsenal, hari ahantu henshi yakoze amasaves. Ariko Paris Saint-Germain imuhemba miliyoni 12 ku mwaka. Arashaka ko bamwongera amasezerano bakazamura amafaranga. Ukibaza ku munyezamu ni yandi bayamuha. Manchester United ngibirimo bimira bitekereza ariko se wava muri Paris Saint-Germain ukajya muri Manchester tazakina Champions League kandi ugiye kureba umunyezamu bahanganye witwa Vicario. Iyi Tottenham ya Frank tubona yatangiye gutanga ibimenyetso ko shaka kuzabikomeye. Se ntiyaba ari gutakaza umwanya muri equipe nationale ya haya ni Gatuzo bayaye ushaka kuzagora nyuma yo gutandukana na Russia Spalletti. Ntago yakwiyahura ngo ajye kuhangana na Vicario bahuje igihugu. Ubusa agiye akicara azongera gukina biragoye. Sinzi ko Spurs yo biragoye. Yamanutse akajya nko muri United bakajya bamupiga nkuko bamaze iminsi bayipiga. Paris Saint-Germain yo yamweretse yuko utongereye amasezerano twabaho tutagufite kandi twiteguye kubyakira. Aratungurwa cyane aho aravuga ati nuko bimeze. Hanyuma kurangira yongereye muri Barcelona nabonye bari kuvuga ko rwose bagomba kurekura kano kana kitwa Casado. Marca Casado bakavuga yuko rwose nubwo uyu mukinnyi we ku giti cye ngo atabyifuza ariko mu rwego ngo rwo kwandikisha Rashford ngo Casado ngomba gusohoka. Noze yarabagoye munyezamu yarabagoye Marc Ter Stegen. Batekereza ko bamusohora bagasevinga 80% by'amafaranga yahembwaga hanyuma bakaba bashobora kuba byabafasha mu kwandikisha
aba bakinnyi bashyashya binjiye, arangije ahita ajya ku mbuga nkoranyambaga abateza La Liga avuga ko azamara amezi 3 kandi kugira ngo umukinnyi akurwe kuri liste bandikisheho undi mu mwanya we yagize ikibazo cy'imvune bigomba ko agomba kuba afite imvune mu maza hanze hagati wera ku mezi 4 kuzamura kandi iyo yavuze ko ari amezi 3 azamara bisobanuye ko ubwo ngubwo aho ngaho byahise bipfa. Barifuza kujya bo ariko Barca ngishaka kuzijyanira raporo ko ngo La Liga ngo ntago izakira raporo yanditswe ku mbuga nkoranyambaga. Iyo izakira raporo yo kuva mu buvuzi bwa FC Barcelona bareba igihe ko kimeze. Bazajya baronda isasi. Kereka niba abanyamategeko ba Ter Stegen baje kuvuga ati ariko izo raporo babahaye zimeze zite. Aricyo bita igena gaciro. Bavuga ati imvune y'urutugu ubusanzwe imara iyo umuntu bamubaze. Y'umugongo. Imara igihe kingana gute. Mugongo ntago baworoshye. Amezi 3 nyine ntibirazwi na Liga igira abatekinisiye bayo. Gusa nyine yarabagambaniye ko kubitangaza kuriya. Casado umwaka ushize yagize imvune yo mwivi yatumye binagaragara kadahari bakina. Cyane cyane mu igaruka rya Frenkie de Jong avuye mu bibazo by'imvune akaza agafasha equipe FC Barcelona gukomeza gukina neza. Numwe mu bakinyi baramutse bamushyize ku isoko babonamo amafaranga kuko mbere uko avunika yakinye neza kuri nimero 6 kandi no umwana wari uzamutse muri academy yagereza gukina neza. Nekereza ko baramutse bamushyize ku isoko baba babonye umukinyi wenda ushobora ko babonamo amafaranga n'ibyo yahembwaga bikaba byatuma babandikisha abandi agaciro ka $30 bari make nta nubwo barimo bamuhenda cyane bashaka so. Ariko Barcelona barateganya kugarura Bernard umusore we nawe w'umukaseri wagize imvune y'igihe kirekire kandi ubona ko bamwizera kurusha Casado. Basanganywe Frank de Jong, basanganywe n'abagavi bagishaka kubona umwanya muri mediane. Bafite abakinnyi benshi akagabo kitwa Casado ko nakabonye kuri match ya Classico imwe ya bine abatanga passes zica mu bantu indi nkuru rero ubwo naho turimo kuganaho tugeze ku timu ya Walasta nuko umusore witwa Champion du Monde. Yego, Champion du Monde, Chelsea Champion du Monde. World Champions. Ikipe rero nayo irimo irashaka umusore muri Leipzig witwa Xavi Simons. Nawe ntabwo ari muri liste Leipzig irakoresha ikira n'ikipe ya Atalanta Bergamo. Nabatanze. Uyu musore nawe Chelsea ngo yamaze kubwira ikipe ati mukora ibishoboka byose tubirangiza hakiri kare. Joining bagenzi be mu kimwe gitaha atangira imyitozo ikipe ya Chelsea bya Simons ukashiraho Sheshko Leipzig kibuza abakinyi benshi. Okay, uyu muhungu ikipe ya Leipzig iri kumugora kujya mu ikipe ya Chelsea. Ku munsi w'ejo umujinya waramwishe ajya no muri biography murabyumva y'imbuga nkoranyambaga kwa kundi bandika bati urindi imbuga nkoranyambaga zanyu murabigira mwebwe abasaza. Ngewe nitwa Desire Tungimana tatatata nibi myaka ine wirondora kuri bayita bio mwirondoro washe ugashyiraho wawirondora se kuri ine Nsabimana Zemayinu Fujo hano nibindi kugira ngo bamenye ko ari wowe umunyamakuru arashyiraho icyakora n'ingina kugira hari igihe bashaka abantu baba bamukeneye ariko ibyo tukora biraboneka ugiye kwisoko abantu bakeneye no kukumenya bamenye ko ari wowe. Uyu mwana yagiye muri bio ya Instagram asiba ibyanditsemo ko ari umukinnyi wari bishikara bisiba Xavi Simons ku munsi w'ejo avuga se ko ari uwande ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. None ubwo nako bakagendeye byose baba babiri baba bati harimo umujinya abagomba gushira gukompleta ashire mu indi equipe mu kanya gatoya Jamara bisiba dore ngibi Chingi ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ukorana na UNICEF akaba nakurana na Puma ibindi byose arasiba bwati byari bijigi bivemo kanze soma ibyayo bawanditseho kufite na furusi nyinshi byose babishizeho birimo reka nye mu byuma bya mubuto. So nibyo ngibyo rero Xavi Simons akaba rero ibyo yaramaze kujyamo arasiba aravuga ati wapi tinkorera BNB FM ninge muzeye mayino nyawe niko bagakwiye kwandikamo. Yego, uyu muhungu rero arimo arashaka Desire cyane n'ikipe ya Chelsea. Ari nayo mpamvu Christopher Nkunku abarasta bari bamuha international Kenter avuga ati oya ntago tumushaka. Nkunku ashaka kwisubira mu equipe yavuyemo yavuye muri equipe yaba Simons yaba Sesco ari meilleur buteur ngo muzeye mayinu utwikanda hari. yego nawe utuye urashira nawe utuye uzabishyire mu nabone ibyuma biba bikuneka gute bishaka gukuneka oya ndimo ndayiga senga imvaga kwavura buzi sinzi n'ibyuma bye ngo bikora bite mubuze senga imvaga kwavara mbonya desi. So Xavi Simons rero mu ikipe ya Chelsea
ndatekereza yuko yaba ari deal nziza Sana. kuri The Blues. ariko ni benshi agomba gushaka umuvuno utumwa bajyamo ariko afashe umuvuno Bya papa maestro birahari nakurikirwa cyane kuri ibi byuma yavuze ko akora iki kanze mbikwerekano uzagituma umuyobozi wacu turamukubaganira cyane ari uwo kumumena uzanyicisha mu marangi ngo niho yokuzuza honyine kumumena nahoze mfite business intoza na migi nabyo bishyiramo umunsi umwe utuma amazi ankora Nsenyumva Sidiki Gakwavu official account sports journalist Fada Papa Maestro BNB Kigali FM. Sawa kabisa. Emo buto. Tungimana Desire ko mbona nta bintu byinshi wanditsemo abasaza ibyuma ko mbona bibagora. Oya tuwe ntitukubagana. Itwara uri dasalambwira ati ikituma bano basaza ubona bari gusaza. Tubasanga baraguma mu bintu bya kera, bari mu bintu bya kera tugasanga za TikTok zabananiye kuzijyaho. Ati ngemba ndiho. Ese wano umugenera. Ariko ngende updatinga. Yego. Ati basaza bane niyo mpamvu ubona bava mu kibuga ngiye nka kigoma. Uzobwira ko ndi kuri TikTok nzobanda mubeshe. Tip top. Ngo iki? Tip top. TikTok. Ibyuma biragwira. Ibyuma biragwira. Abasaza bariho hano. So ngiye nimo ndibaza. Saza bariho kabisa. Arabakinisha guteruka. Saza ariko zika niyo mpamvu anniversaire yawe tutaya tuyifeta koko. Siko musaza anniversaire iba twatangiye icyumweru cy'icyunamo. Misi yose. Ngiye mbona tariki 8. Shafi Simon nukumufitinga mo hagati byanga bikunda. Wabisobanura nshake bayo yawe nawe. Nta kibazo. Paromeri akigera ku ruhande. Byaba ari byiza. Nkuko nabibonye bakina ko. Wayibonye Desire Tungimana? Senior journalist, reporter, producteur, présentateur, radio dans le métier depuis 2002. Spécialiste en prédiction. Desire Tungimana, wamoye. Desire ari kure yagurisha Tungimana gusa. Desire ndamuzi. Ariko uko bigenda kose ruka. Yego. Chelsea yabarasa. Igura umuzamu. Japo ko na Boresha kikosa ariko igura umuzamu. Muze kumbwira ibyo umuzamu. Kabisa. Uriya mukinyi ni mwiza Shafi Simon ni mukinyi mwiza Desire katikati uwanjani ahengeke Col Palmer nkuko yabikoze contre PSG ariko yibuka umuzamu. Yibuka umuzamu. Uyu mugabo ngiye mfite impungenge z'umuzamu we. Umuzamu yatwaye igikombe cy'isi arakomeye. Abana gabifata ariko nkabona nifata neza Desire ko ukweri ba Donnarumma n'abantu. Ese umusimbura we ninde? Sanchez. Ifite abazamu benshi. Nk'igihumbi ariko badafite amazina ko akazi. Ni benshi rabafite benshi kandi birasa nkaho Chelsea isoko ry'umuzamu itaririho. Ari witwa Donnarumma ushaka kugira amakipe yakwerekeza mu akantu bari bagiye gukora kuri mu Faransa niko kare kanshimishije. Donnarumma. Mike Menya Zagomari yamaze no gutangazwa nka kapiteni wa Mirase ino saison. Kipe bakira ku muzamu. Paris Saint-Germain ngo yamaze kubwira ariko witwa Donnarumma ko atazaba ari we nimero ya mbere indiscutable. Kandi baranamubwira bati umuzamu Lucas Chevalier ari mu nzira za. Kandi ibyo byose ntaje kwicara. Ni sokara rifite. Ntaje kwicara kuko ujya muzamu maze kuba nimero 2 mu Faransa ntaje kwicara. Donnarumma paretiri uko ari ibintu bateka barumvikana na Paris Saint-Germain. Ariko ntibagomba kumutangira ubuntu babimenye. Bamuguze miliyoni 60 no. So nuko rero bihagaze ku ikipe ya The Blues mukerensa muti muzamu wa mbere kwisi utwaye igikombe cy'isi cy'amaklub. Muze musubize. Nuko ari umukino umwe kandi umuzamu ndira gutwamupimira kuri umukino umwe wenyine cyangwa ibiri cyangwa turno. Kandi nuko tutazi yenshi yabikoze. Byane iri mungenge ngewe. So nibyo ngibyo. Umunyamakuru nanone mu kanya bwa amakuru abagenda tuba tugenda tubaha update. Ben Jacobs yanditse ko ngo bamwe mu bakinnyi b'abasiniya ba Manchester United barangajwe imbere na Matthias Cunha ndetse na Brian Mbeumo barahageze atangira kwifata nk'abasiniya. Ngo babwiye umutoza bati nyamara uyu muntu witwa Athony yadufasha. Imbombe. Uriya Ben Jacobs. Imbombe ya Saidira. Tasoza marene w'imbombe.
Akoze watuzaniye umukinnyi. Imbumbe kom. Desire azongera ati producteur spécialiste En Premier League. Premier League Nottingham Forest. yagashyizeho umuporo nagiye kumera nka n'ubu Imbumbe ngo yakenerwa hariya hantu. Bombe ngo yakenerwa niko ngo bashobora kuba bamubwiye uyu mugabo akaba ari ibyo ngibyo Isimburana na Ahmad. Simburana na Ahmad